umndeni ngoba ngapha yabona kwetha siwumndeni noNkosi uMsekeli njengoba ukhokho wethu esisuka kuye munye. Lonto itadala ungevani phakathi kwethu nabantakwethu nesive samabhaca kunjenga ngoku njena emflamhle alusekho uzinzo ngenxa yento eyentiwe uMEC esebenzisa amandla akhe nesikhundla sakhe. Ongathi nombuda ukuthi ubeyentelani lento uthi ukuthi yena unento iagenda yakhe esecaleni esingayakhe. Simcelile kaninzi ukuthi akakede kuhlalwa phansi uxoxwe before ayende lento ayendako. Sitomtshela ukuthi ubukhosi bamabhaca bume kanjena, ubukhosi basemzimkhulu bume kanjena, kodwa akayimamelanga leyo into waqhubeka. Nayifika esilweni ufike wabeka into engeyona. Nayifika esilweni ethi kudala uXolani efuna ukuyothela amanzi esilweni. Kudala efuna ukuyothela amanzi esilweni nabe uyini qala ngoba ubengeyona nto nje. Nokuya phayana uye engento eyisakhamzi njena emphakathini.